Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Putevi apostolske misije, kaže Novi Zavjet, vodili su svetog apostola Pavla i njegovog učenika Tita i preko područja Dalmacije, koja se prostirala do Drine i Ibra. Postoji mogućnost da je sveti apostol, idući iz Rima na istok, prošao rimskim putem koji je vodio kroz Popovo polje preko Trebinja prema Risnu. Jednim ogrankom put je prolazio iznad pećine, kojoj je narodno predanje sačuvalo ime Pavlova pećina, zbog vjerovanja da je u njoj boravio sveti Pavle, dok je propovijedao nauku Hristovu neznabožačkim plemenima i krštavao prve hrišćane. Pavle, sluga Isusa Hrista, pozvani apostol, izabran za evanđelje Božije, koje Bog naprijed obeća preko proroka svojih u svetim pismima, o sinu svojemu koji je po tijelu rođen od sjemena Davidova, Isusu Hristu, Gospodu našem, koji je objavljen u sili po Duhu Svetome, za Sina Božijega vaskrsenjem iz mrtvih, kroz kojega primismo blagodat i apostolstvo, da radi imena njegovog privedemo u poslušnost vjere sve neznabožce, među kojima ste i vi, pozvanici Isusa Hrista, svima ljubljenima od Boga, pozvanima svetima, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Amin. Vjerujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnoga, od Oca rođenog pre svih vjekova. Sjeme riječi Hristove koje sveti Pavle posija na kamenu, dobroga roda donese. Iz stopa koje u zemlju humsku utisnuše njegove apostolke, izniknu vjera kao Petar kamena, kao stanac stamena, kao tvrdoš tvrda. Blagodarno sjećanje podižem u crkvu u selu Dolina domak Pećine i baziliku u kompleksu Petropavlovog manastira u selu Čičevo kod Trebinja, udaljenom oko 2 kilometra od pećine njegovog imena. Starija građevina krstoobrazne osnove, posvećena svetom apostolu Petru, podignuta je najvjerovatnije kao saborni hram okolnog antičkog naselja Ziza u 4. ili 5. stoljeću, na što upućuje način građenja. Po ugledu na hramove toga vremena, posvećene svetim apostolima, uz crkvu svetog Petra podignuta je manja građevina trolisne osnove sa krstionicom u središnjem dijelu gdje su se krštavali prvi hrišćani. Imala je četverougaonu kupolu ispod koje se nalazio bazen koji je u kasnijim vijekovima najvećim dijelom uništen. Kompleks Petropavlovog manastira rušen je i obnavljan nekoliko puta. Krstoobrazna veća crkva stradala je vjerovatno početkom 5. vijeka tokom velike seobe naroda, a potom oko 600. godine u avarskom pohodu. Zbog toga je poslije nekog vremena krstionica pretvorena u crkvu posvećenu svetom apostolu Pavlu. Ukoliko istraživanja manastirskog kompleksa i Pavlove pećine potvrde pretpostavku da je Petrov manastir bio episkopsko sjedište, to bi značilo da je Trebinjska episkopija utemeljena u antičko doba. Savremenik ranohrišćanskih hramova u kompleksu Petropavlovog manastira je bazilika sagrađena u mjestu Tvrdoš, 4 km zapadno od Trebinja. Od te građevine
čiji su ktitori po narodnom predanju car Konstantin i carica Jelena, sačuvani su dijelovi južnog, sjevernog i zapadnog zida. Sudeći po fazama gradnje, potiče iz 4. vijeka. Stradala je vjerovatno početkom, a obnovljena tokom 5. stoljeća, kada je u okviru manastirskog kompleksa uz crkvu dozidana priprata i grobnica u koju su sahranjivani monasi. Sveti hram ponovo postradava početkom i krajem 6. vijeka. Tom prilikom, zajedno sa ruševinama bazilike, u zemlju su dospjeli ulomci slovenske grnčarije koji dokazuju da su u to vrijeme na prostorima Huma i Travunije, zajedno sa domorocima, živjeli ranije doseljeni Srbi, što se podudara sa podacima cara Konstantina Porfirogenita. Od sredine 12. tokom 13. i u prvoj polovini 14. vijeka humskom zemljom su vladali Nemanjići, u čijoj moćnoj državi ova oblast igrala značajnu ulogu. Izdanci blagorodne nemanjičke loze stolovali su u Stonu i Blagaju, gdje su bila sjedišta humskih vladara. U drugoj polovini 12. vijeka u humskoj zemlji je kao udioni knez vladao brat Stefana Nemanje Miroslav, a docnije njegovi nasljednici, veliki knez Andrija i župani Bogdan i Radoslav. Humski vladar plemenite nemanjičke krvi bio je i sin Stefana Nemanjića prvovjenčanog, Radoslav. Ljeta gospodnjeg, 1190. siđe na zemlju humsku veliki blagoslov. Milost Božija darovao je za gospodara najvećeg u svim koljenima roda srpskog, Rastka Nemanjića. Raški veliki župan Stefan Nemanja dade humsku oblast na upravu svom najmlađem sinu u želji da 15-godišnji princ uz pomoć iskusnih velmoža stasa u sposobnog vladara. Stupajući na tlo svoga vojvodstva, kaže narodno predanje, princ Rastko iskaza dirljivo poštovanje prema zemlji humskoj. Kroz pripovijesti koje je predavao vijek vijeku, narodno sjećanje sačuvalo je uspomenu na slavne dane u kojima je zemlja humska bila pohođena od izabranog sasuda Božijeg, čije stope osvetiše, a vladarski žezal preuzvisi među zemljama.